Kua kara pine atu ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi take o te ao ki te rohe o te arawa, mō tā rātou whakataetai. He kaupapa i tīmataria ai e te uepu pāwhutu pōro Māori, hei whakapakari ake i te whanaungatanga i Wainganui i ngā iwi tāngata whenua o te ao. Nā, kei roto rua tō mātou mātanga hā kinekina a Irena Smith. Irena. Tēnā koe Scotty, ai kei konei au kei te papa tākaro o Neil Hunt, te wāhi katu ai ngā tākaro o te whakataetai nei. I tēnei wā tonu kei te kaha whakangungu ngā kapa Māori, engari i te rānei i tūtaki au ki wā rātou tino hoariri no te whenua o Ahitereiria no te iwi Moemoeā. E ako ana te kapa iwi Moemoeā i ngā tikanga a te iwi Māori, mei kore e whakahihiko i a rātou mo te tuki atu ki ngā hoariri Māori. We're preparing ourselves for a hard game against the Māori fellas and that, so yeah, we'll just take on whatever comes our way. Ko te nuinga wā rātou kai tākaro he toa mō ngā kapa matua o Ahitereiria. Engari kua tai mai ki te wā kāinga nei, hei kawe ngā tūmanako a tō rātou iwi. I mean, you have a lot of pride when you play with the Aussie team, but when you play with the Aussie Indigenous team, it's a different feeling. Atu i te Wikitoria, ko te whakawhanaungatanga te mea nui. You know, we've got so many same morals and customs and, you know, family, number one, you know, our culture, what we eat, all that kind of stuff. Hei tā te ue pūpā pōro Māori, mā te whakakotahi ka kite te ao, ka tae ngā iwi take te whakatū kaupapa mā rātou anō. Nā po te tino hia me awhina e rātou, o ngā iwi take o tēnā whenua, i te hara mai ki te rōpungia, i ngā whakaro, me ngā pūtea, kia ora tonu te haere o tēnei kauko. Kua eke a Beau Dela Cruz ki ngā taumata pāpaoro o te ao, i naine kei te ārahia i ana teina, hei whakatutuki i ngā wawata. Just to give them that confidence and try and lead us to the grand final. Kua takoto te mānuka.